diplomatic corps, government members, deputy parliament, distinguished guests, ladies and gentlemen, all dear viewers from RTTL. On behalf of the organizing committee, it is a profound honor to welcome you to this historic occasion, the official commemorative ceremony for the accession of the Democratic Republic of Timor-Leste as the 11th member to the family of Association of Southeast Asian Nations, ASEAN. We gather here this afternoon, not just as witnesses, but as participants in defining moment for Timor-Leste and for the ASEAN community. The journey culminates tonight, and we're privileged to serve on this celebration and across the 13 municipalities in Timor-Leste. Muito boa tarde, Vossa Excelência, Senhora Serahoto, Bahia, membro do Parlamento Nacional, membro do Governo, corpos diplomáticos, parceiros de desenvolvimento, altas entidades, nomos participantes, Raidoben Povo Timor-Leste, Liliu Baharena Insira, que assiste Liu, o canal RTTL no SM News, Nebe Namkari e a território lá em Timor-Leste, a minha bem-vindo, Vossa Excelência Serahoto, uma Iha Serimónia Komemorativa Ofisiál Adezasaun República Democrática Timor-Leste, Bahia, Ásia, eu indoro então muito grande hoje tem tema Together We Rise. Ita liburane kala nela hoje no dar sasing, mas bem no dar participante e o momento definitivo e deba Timor-Leste na comunidade asiánica, viagem no dar culminação e a kala no ita e a privilégio de rolar parte e a celebração importante da linha. Mas kita nação na beque que kuang, o meio da beque bot, o hinloron ita hotene, pode celebrar momento histórico da. On this historic occasion, the organizing committee would like to extend its sincere gratitude and appreciation to the esteemed sponsors who contributed in a practical way to produce the ASEAN T-shirt. Your support enables us to welcome this event with dignity and pride. From the bottom of our hearts, we thank PAX Group, the founder, Mr. João Paulo da Costa Rangel, and GMN Group, the chairman, Mr. Jorge Manuel de Araújo Serrano, and ETO Group, Mr. Nilton Guzmão, the International Trade ITC, European Union coordinators in Dili, Mr. Antonio Lobit, and Aero Dili for its vital contributions in transporting T-shirt free of charge to Dili, and Haxolo Group, Mr. Helder Vieira, and the last one, Asian Development Bank. Your generosity and commitment to the nation's development have been a bridge to the success of this ceremony. Thank you very much for your steadfast support. E a Bíblia nemos em nome da comissão organizadora Ninara, a cara que agradece vai ter patrocinadores sira, nebe com hoje sira generosidade, fala parte ona de apoio para o evento da neninha, Liliu ba fae ona camisola azeninha. Tang neho a minha profundo agradecimento ao cara que vai ter patrocinadores sira nessa Pax Group. Bahia, minha fundador, senhor embaixador João Paulo da Costa Rangel. Me agradece profundo muito para GMN Group, senhor Jorge Manuel de Araújo Serrano, ETO Group Esperança Timor, senhor Nilton Guzmão, International Trade Center, European Union Coordinator in Dili, senhor Antonio Lobit. Me agradece profundo muito para o senhor Lourenço Oliveira, Aerodili, que transporta ona t-shirt serne free charge husi maito ihadili. A minha profundo agradecimento mos para a companhia Haxolog, senhor Helder Vieira, no Bahia Banco de Desenvolvimento Asiático. And of course, today's event, because of from the organizing committee, Ministry of State of Administrations, our great appreciations to make this event happen today. Esteemed guests, may we kindly request that all rise for the solemn opening of this ceremony. Convido a Excelência Senhora Serahoto Tawamri, por lhe tahu itaninia cerimônia de solene.